To zituma jɛli simma bihi n niŋla short video ŋɔ ni ti zaŋ wuhi common voice platform maa zuɣu a ni yɛn niŋ reviewing ka ti zaa ni pun yuli shɛm a yi yoogi website maa bee link shɛli tin shɛli na maa commonvoice.mozilla.org/dag dag maa that means that they yoogami Dagbani version of Common Voice ma. So I nya zuɣusaa ŋɔ maa ti malila these are the various ways by which ani to sabi Common Voice zuɣu ti mali yɛlima that is recording sentences maa n bala ka che wum ka wum sentence shɛŋa di bɛni ka review. So in the purpose of this video wan nyɛla a yɛn wumla I am audio sharing bɛrinni ka review in tahadin bɔŋ maa ka chɔmi nyɛ sabma ida ka tɔhi sabbu bee ka alihi sabbu shɛli din pun bɛni ka alihi nyɛ di dunia viɛnyɛla bee di bi dunia viɛnyɛla din nyɛ review maa. So the purpose of this video wan nyɛla ti bɔri ti review sentence shɛŋa din pun bɛni wato ti bɔri ti yuli nya sentence shɛŋa din pun bɛni kaman tin daa mali sabi shɛŋa la di shɛŋa ni bɛni ka ti yuli nya din daa sabi dɔni shɛm maa di dunia viɛnyɛlinga di saɣi ti sabbu zalisi grammar spelling punctuation din pahi pahi. So a yi kana a yɛn yoogila sabma as in right a yi dihi di zuɣu drop down ŋɔ maa ni ka a kana ti dihi review sentences. To a yi dihi review sentence maa di yɛn kpɛla tinda annotate sentence shɛŋa maa bee shɛba ni pun annotate sentence shɛŋa bahina sentence shɛŋa din pun be system maa ni ka ti yɛn yulli n nya di dunia viɛnyɛlinga bee di bi dunia viɛnyɛla di yi dunia viɛnyɛla ka a saɣi tili di yi bi dunia viɛnyɛla ka a bi saɣi tili di nyɛ ka a review ka yɛli ni yes bee no. To review page maa n bɔŋɔ maa di yi yoogi a nya di kuli pila random sentence zaa mahina ka a karim lala sentence maa ka yuli criteria maa n be kpɛm ŋɔ maa ka yuli nya sentence ŋɔ maa di saɣi ti criteria shɛli din do kpɛm ŋɔ maa n-tiɛha criteria maa ti malila 1 2 3 4 5 6 7 bullet point dibaapoin n-bala maa di tu ni sentence ŋɔ maa yɛltɔɣa ŋɔ maa di saɣi ti lala zalikpaŋ shɛŋa din be kpɛm ŋɔ maa. To bin puɣin ti lihi poi ni silimiinsi saha Dagbaŋ daa pun bɛni mi a ni lihi maa di dunia viɛnyɛla bee di bi dunia viɛnyɛla. To a yɛn lihi mi yɛltɔɣali din bachinima bi paai pia ni yin criteria yiŋga n-bala a yɛn lihi mi nya sentence maa di words maa di paai 15 dindee ni paai 15 bee ni garibu di saha di birigi zaligu maa ka a bi saɣi tili. Zalikpaŋ shɛli din lan bɛni nyɛla zaŋmi yɛltɔɣa biɛhigu din tuhi n-tum tuma n-tiɛha sentence structure bee grammar n-bala maa zaŋmi bachinima yiɣisibu din niŋ dede mini di bi bahira n-tum tuma. So din bala maa yɛrila spelling mini punctuation nambanima mini bachikɔba din gahim. So nambanima di bi tu ni a mali digits as in number 1 number 2 number 3 like lala digits bee numerals maa ka di be sentence puuni. Din bi tu ni character shɛŋa bachikɔb shɛŋa din ka Dagbanli ni ka di be sentence maa puuni di tu ni a zaŋ lala zalikpani maa gba tum tuma. So dindee niŋ ka a mali character shɛli din bi tum tuma Dagbanli kamani ti mali hash like or the @ symbol Dagbanli ni ti bi yusirili. So dindee ni gabisi sentence ŋɔ puuni di tu ni a bi saɣi ti a reject lala sentence maa a pii no. Din lan pahi nyɛla bali shɛli bachikɔba ka di puuni. So Dagbanli ka ti review maa di yi niŋ ka bachi shɛli din pa Dagbanli silimiinsi ni n-nyɛli kɔmbonsi ni n-nyɛli laati n-nyɛli Larabanchi n-nyɛli ka di yi gabisi sentence maa puuni di tu ni a reject li bee a bi saɣi tili. Sabimi di ni yi luɣu shɛŋa na dede n-pahi n-tiɛha references ka di yɛli maa di simsi ka di tuhi ka ni tooi di alizama. So di tumi ni lala sentence maa ka di yɛri yɛltɔɣa ka di yɛltɔɣali maa doya mali yɛm bahinga. Di lee pala di nyɛ number of words bachinima di laɣim doya
di tuna lihi di mali yambahanga be di yer yɛltɔɣa shɛli din mali hankali. Di simsi ni yɛltɔɣali maa ka di karimbu ka di be asama. It should not be difficult to read. So laazali kpana ŋɔ maa n tu ni a lihi a yi kana gbunni. So an lihi sentence ŋɔ maa din dee saɣi ti criteria ŋɔ maa zaaha zali kpana ŋɔ maa zaaha ka a pii di bi saɣi ti criteria nim maa hali di saɣi ti dibaayobu ka bi poogi zaɣ yinga di tu ni a pii a reject li. Di bi saɣi ti zali kpana maa ka a niŋ ayi. To man sani sentence maa di bi sabi dɔni viɛnyɛlinga domin silimiinsi nyɛla bonli proper noun di tum ni di piligi ni bachikɔb karili. AS ŋɔ maa di tum ni di pili ni bachikɔb karili. A lahi kana Dagbaŋ di tum ni di piligi ni bachikɔb karili. Bee D maa di tum ni di pili capital D bee D bachikɔb karili. So man sani di bi dɔni dede a nya kan piigi ayi. So man dee ni piigi ayi that means an bi saɣi ti la sentence maa. Man ni pii that means saɣi ti la sentence maa. A pii bee ayi naayi a nya ka di lan pii di lan gahim pii sentence shɛli dabam n zaŋ taana. So ni di reject la sentence maa system maa ni gbuɣi sentence shɛli lan bahima na n bɔŋɔ ka di karinda di zooya ka alaama shɛli be sagbana ni tingbani ni ka bi lɛbi birili. Di zooya ka alaama shɛli be sagbana ni tingbana ni ka bi lɛbi birili n tiɛha di do n-tima a nya kan di as in yes and then ayi as in no. So tuuli dini maa di piila ayi dama di bi do n-tima ka din paya maa mi ka di niŋ n pii that is yes. So din paya nyɛla Barak daa ti biɛhiri Sisera naba na. So din bɔŋɔ mi din lihili maa n bi baŋdi yɛla soli di zuɣu n be n pii ayi n kam na ti kpahi yaɣili yɛn chɛlimi ka n tabi gba zaa bin gba zaa bɛni di pa shɛli di yi ban zuɣu ba ni baŋ di gbunni ka piigi bee ayi. So yɛn piila kpahi yaɣi. N tiɛha silimiinsi ni din ka ti yɛri skip lim maa din paya nyɛla kɔbisiyɔbu ni pisopɔi ni yini. To din bɔŋɔ gba zaa kaman ti ni yɛli maa di tu ni di communicator idea kaman lihi din bɔŋɔ man sani di bi communicator idea di ka yɛmbahi zaŋ tima di zuɣu n be n saɣi ti lala yɛltɔɣali ŋɔ maa nya kan chaŋ di piigi ayi. So n tiɛha review maa din ku chani shɛm bala maa bɔŋɔ mi ka di yɛni din nyɛla talahi. To din bɔŋɔ gba zaa di ŋmanila di bi do n-tima amaa n dii bi dihi tabili di zuɣu yɛn kpahimi yaɣili n chɛ yɛli ti shɛba dabam ka bi baŋ bi yɛn niŋli shɛm. O daa kpaŋsi region minister di niŋ ka o kpe office naani. Din bɔŋɔ gba mi baŋdi yɛla so yɛn kpahimi yaɣili. Chɛliya ka din bɔŋɔ ba jila yi suhuri ni n tiɛha din dɔni ya kan pihi So review maa ni ku nyɛ shɛm zaaha m-bala maa. A lihi sentence maa di dɔnta ka a pii di bi dɔnta ka a pii ayi a yi baŋdi yɛla soli ka a kpahi yaɣi di zaa m-bala maa. So n tiɛha din bɔŋɔ nyɛla din ni sɔŋ n shɛba ka bi tooi tum tuma maa. So n tooi bɔha ni ka daliri din zuɣu ka ti niŋdi review maa n tiɛha ti project maa di main goal nyɛla ka ti record more sentences n yaa sentence nim pam zaŋ pahi na amaa pɔi ka a yaa sentence maa di tu ni sentence maa bɛni ka a tooi record li a tooi karili ka record li din daa nyɛ tin daa annotate first stage maa. Ti bin pɔŋɔ in annotate naa maa sentence nim maa be system nim maa ni amaa system maa bɔli ni di baŋ ti n lihi tabi zuɣu n nya bisa A ni daa sabi yɛltɔɣali ŋɔ sɔŋ shɛm maa di tu ni bisa B mini bisa C kana ti lihili n nya sentence maa dɔni ya bee di bi dɔni ka di na chaŋ record stage maa. Di zuɣu sentence yinga kam di tumi ni di pass through review process at least twice. Wato yɛltɔɣali yinga kam niriba ayi tu ni bi lihi di zuɣu n nya di do di ni ka niriba ayi saɣi tili ni di dɔni ya viɛnyɛlinga di saha system maa pan deeli ka di chaŋ recording stage maa. Di mi niŋ ka niriba ayi yɛli ni ayi
ka ba rejectly de saha system bana rejectly de saha de wo hani de be bivian yelanga de be lunza vian yelanga anya ka yele so de zo ka de tutal ha net zaha tanan za ne di review ma assuming ka 1000+ words ma zaha ka review no like they go through review process once. That means that the food is being pagi recording stage ma. Even though the zaha review yemi once the ben chang recording stage ma. So the tumika the love so bada lan review the pass through reviewing stage ma nabai before karnang pa chang recording stage ma. So it is a hazam what is azan didn't in the recording and the review yele as many sentences as possible so that kati chang recording stage ma ntipeli yawo to mpo yakapa nanu sontuma